Шымды исек біз Қырымда шекиллендірілген яшлар үкіметі ақында сөз жүрсетмеге істейміз. Бұл үкіметінің мейданға кетірілмесі Қырымның генчлері адлы программасымен бағылыдыр. Бұл программа 2011-16 сенелері девамында çalıştırılması белгілене. Бөлелікнен ярым адамызның социал-иқтисади ижра комитетінің кадр резерві яш сәси элитаның пейда олығы мақсадындадыр. Яшлардың сечілігі бұл сене башланды. Бірінші сечімлерде 2216 генч иштирак етті. Олар 5 мевзудан біріні сечіп алып, инша яздылар. Бұның нәтижесінде Қырым назерліклерінің векелерінен индивидуаль субъект кечірділер. Bundan son 90 gençten 44'ı kaldı. Bu turda bizim Kırım Yaşlar Şurası, Kardeşlik gibi gençler teşkilatları öz namzetlerini gösterdiler. İkinci tur fevral ayında geçti ve bu tur neticesinde tek 22 yaş kaldırıldı. Bu yaşlar arasında uç Kırım Tatarı da var edi. Olar programımızga yaşlar hükümetinde öz iştiragı ve seçimlerde iştirak etkenlerinin maksadını bildirdiler. Я считаю, это очень правильное решение со стороны Совета Министров организовать молодежное правительство, так как это видение тех или иных вопросов, существующих в министерстве, со стороны молодежи. Первым туром являлось сочинение, были 5 тематик. Я выбрал реформирование системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Данная тема мне довольно-таки известна, так как я связан с ней по роду своей деятельности. Это инженерные сети, коммуникации, проблемы, существующие в данной отрасли. Цель была такова, что для начала мне хотелось попробовать свои силы, смогу ли я пройти хотя бы первый тур, написав это сочинение. Но в дальнейшем, рассмотрев все идеи, мне показалось, что действительно это очень хорошая идея создать молодежное правительство на нашем полуострове. Ведь все-таки, как говорится, мы, молодежь, являемся фундаментом дальнейшего нашего развития. И мне показалось, что я, не то что показалось, я захотела стать одним из активных участников этого правительства, как бы помогать нашему руководству, нашим министрам развивать и развивать наш Крым и экономику. Я стремлюсь попасть в молодежное правительство, потому что вижу себя в нем. Мне интересна данная специфика работы, данная отрасль. Хочу набраться знаний. У меня есть определенные предложения в данное министерство, которые, возможно, заинтересуют, либо, возможно, мы совместно что-то найдем более интересное компромиссное решение. Мне очень привлекло Министерство социальной политики АРК Крым. И мне захотелось бы, наверное, работать именно в этой сфере, потому что она как-то более мне близка. Хоть я будущий экономист, но как-то развитие социальной жизни Крыма, тоже здесь хочется поучаствовать. Как тебе представляется этап с теледебатами? Я думаю, это будет что-то необычное, что такое, как для меня это пока необычное. Я видела по телевизору, как это все происходит, и как это все будет в жизни, но я думаю, что все ребята справятся, и все это пройдет на достойном уровне. Да, бір genç семейдешіміз бүгін студиямыздың мұсафыры Асан Эмирсалиев Таврия Милли университетінің биология факультетini бітірді ве Шымдылық қардашлық жема тешкілатының yolbaşısı sayılmakta. Hoş geldiniz. Hoş buldum, sağ olunuz. Hoş geldiniz Асан Bey. Асан Bey, birazdan son Yaşlar Hakimiyeti деген teşkilat o'sishini başlayacak. Aslında şimdi konkurs devam etmekte ve seçip alınған insanlardan, yaşlardan, gençlerden siz olasınız. Aslında öz faaliyetini siz qaysı nazirlikte yapmağa isteysiz, aslında çalışmağa niyetlenesiniz ve sizin esas maqsadlarınız neде olacak? Келешектен айтқанда, мен шындыдан бірісini seçip alamadım. Мен birinci ve ikinci konkursun adımlarında 3 türlü bakanlıqına kirmege istedim. Yani o konkurs, o real olğan şimdi çalışkan bakanlıkların bir kopyası ama yaşlar için. Onda her bir bakanlıkta 2'şer adam olacak, reis ve onun muavini. İşte aynı bir kopya, biraz başka çalışması var ama bakanlığı aynı. İşte men tahsil bakanlığını pek beğendim. Yani, tabiat Korçalauı bakanlığı hem de milletler ara münasebetleri bakanlığını pek beğendim. Men
конкурстун экинчи адымына чыкканда, кафедранын башына чыкканда, işte hepsi uç hakkında laf yürüsettim. Bana çok sorular vergen ediler. Misal için sen bakanlığın reisi yani minister olsaydın neler yapacaksın? Nasıl bakışın, nasıl yapmanız gerek? Nasıl da şu bu sen bildiğin bakanlıkların zayıf tarafları var. Böyle gibi yani hobi hakkında bile bir sual var idi. Çeşitli taraflardan sorular vergen ediler. Қырым үкіметі инвестицияларға шымдылық бұйығы диқат айыра. Белі ке бұл афта Анатолий Могилев, Қырым үкіметі елбасшысы, яны бір вазифені біле тайынледі. Бұл инвестицияларынан оғрашқан назыр олacak айры бір вазифе. Сен бұл ішке насыл қимет кесесін ве Қырымның келечегіні насыл көресін, оның иқтисадиятыны инкишаф етмек ве Қырымны гүллетмек үшін нелер yapmalı senince? İnvestisiyalar айтқаны pek doğru. Yani çeşitli strateji olması mümkün. Misal birisi reaksiya stratejisi. Yani bir değişmeler olsa bunların yalnız reaksiya yapmak, yani değişmelerini görüp hareketini değiştirmek. O yanlış bir yol ve başka yol var. Endi oge bakıp, endi biraz analiz yapıp da kıyaslap bakmak ileride neler olabilir. Ve evet investisiyalar bu yola pek uygun geliyor. Ve yalnız bu yoldan zamanıvi dünyada çok değişik dünyada, pek tez değişik dünyada yalnız investisiya yolu doğru olacak. Ve Kırım için bizde birkaç zayıf yerimiz var ama biz bunu değiştirsek güçlü yer olsaydı bizim problemlerimizin çoğusu çözülür. Üçüncü etapta belli olğanı gibi siz teledebat böyle degen seçimlerde iştirak edeceksiniz. Nasıl hazırlık göresin? Teledebatlar senin için bu nasıldır, yanılık mı ve bu senin için bir mania olacak mı yok mu? Benim için bu sade bir subjekt gibi olacak. Yani ona korkunçlu bir şey yok. Eğer benim ögümde adamlar da olacak, bir kompüter değil adamlar ve ben şu adamlarla sübetleşip aynı da farkı nedir bunu çıkartkan da kameralar olacak. Çok sağ olasın bugünkü izatlarınız için. Ben bilesem bu seçimlerden siz mutlaka geçersiniz inşallah. Allah kolaylıkları yaratsın. Sağ olun. Çok sağ olun.